adwen no anya adwuma nipadua no bre eye medi barima bedi de wa bedi ayasepom eye medi asa agoro nso asem kan eno so ye medi sedia nkyerɛ dɔ eno so ye medi the latest one kura mi nya lunch ye nso eye medi ni nyina ne sɛ bedi de TV afei na series mangwani na yɛ kan wansɛm aye ready na me pese me bisa ahwefo ese awade die ni di wawade eni respect your marriage awade mu nsɛm bebrebe enam yonko so awade timigu enam yonko so awade timiye enam nua so awade timigu enam nua so awade timiye nipa ti we nyina na enso nipa nya konya wa awade mu asai na yefa no enti nyankopɔn ɛyɛ adoma la start here apodi respect your marriage now and mix it series no episode back okra make sure say what do comment no ebeba na me fa so de ɛyɛ adwuma series we series amabɔ mo ka ye pa enti me pese ekwa akosi say de ana mo ma me complain say the series ni amema ni we de mesi no ni ehu awiye say odi wa wade ani a de owiye beye we ani wa wade ani a owiye ebeye ebiem number na egusi ne WhatsApp number your platform bi wo so a opese wo join a odi WhatsApp me e do be shim na yi nyina share ideas e dey afa ho video ani be ma be di de okutwa so da twene bo anana subscribe channel no na e share open MC why for wa ye obi bia opese wo hia MC cameraman editors no from me minima be dwa for baba ye no abedi dwuma fe 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 ni aye de ti dia ma adwe no anya dwuma ni to dia no